Aner malka kenyam kanetin kon tin ba rachme ba jeling dara aner kenyam man balin gwasme bane rach katin kon lat korodin re wicha ka Sudan ka jan gwasme de jogono kenyam mi jiram jadi don kana ben kan online tv ka jan gwa de jogono jin goro no be subscribe ka bi jan yak baka ni ko ken ke lam shar lam ja goro pinka kor ka mi shi video chide wi ke shi la shi de an ler balinga jan gwasa me ta danen let chi roal de ni ka jere weche ka Sudan kabil pam janam bukon gu jana ban je kul linkel ka ta dan en len ngaru din ke je eno te ka ler mi chalat gwasa me ka kor gwasan paiwa eno ala de ni tin ka bil pam re we ka Sudan awa kan teken ka ga ke shi naro shikaro de ling eno te mi chalat gwasa me wuda shala general den wall wajen charge which kashif mi chief Stephen Marshall called Marshall pending like wuda me ala ler che charge which gwada dan tetin ko she order je to ko wa che on no da wudan shalka general a kol kuro dong e she on ko dong da janna ka tai dan e shalinga je me ko je to ga ko nin tin pai wo kam de ni Sudan ken ne ko tila hours ni ki ne de content gang ka ude shala general a kol corona man kwalat gwasame wachi netin content de bil pam wa shi ka shute ka rol bona la dini ana ko kan jarol di alati tram ke dini ka tegang lo gang kana antam shi tension ye chere lo gang na cha ko la ne la ke new site go ti ke bil pam shana tin den wini shawa jogo no de yerudun jako de ronan ke jen gwasamo ko kwai ka kudorian laro ne kietin konon sore wi ka Sudan che me shanga jeno tene ti sha nyot ke ti sha nak ka match kam de ni me shi ka ga so ko kuji ma cha gorno dong da taradian mo dong de ye ko mo de jek a new sai ka Sudan tie ka kan bil parliament de ni te ka tin cha ra mo sha jalat no gwaza diene me shi chai blood gwaza mbo de ni tin kon kiram dan en la ler de ni dun Sudan people fund for la kala de luray kong shelar ne report mo me chala no din le kan dia nyin jene she to ko do ran shelar je gwas me no mo me shalat duno me de tin men bia yik ngacha la to ko ga Sudan ke jen gwas me mal beje me mal mo beje mi shinaren bitit no betegerek ko kien de betok en Sudan ngai kono te ke vice president no ala quarter ode kan dang di no kan vice president ti ladino lo chere metra ma kala da mele dundo lelje ka kwiko shago jano me dong chara mo ka kwar lo dong te ka kwar me te dong de rik de kan wo kam kwika anta ma Sudan wo kan wani jan kam were ring ne lo shi na chikaren ling menonga yana maga jawo te ka kwadang dietin kon de tinwon te ga roy mishalat gwas meno self ke ma yadi gorje no dara jen dara dulwal no gwadan dara dulwal tina wa dara radien muran marka de ida je bain gwade re kuma ka lo jaram dana dia kwar Sudan and mo wa mele roda batamare which ka Sudan ke juba men dire longa bia kep gwasa me o ne de kon te ka Sudan ne de kon tie ke new sai ke bil pam de kordian nan ka taring ne tin kon tin lat kordian re wishin wini na me mugorno de nyak ya kel ka ta dan en let regati let kordian ke je ko she gwano boran bo parajen kam jagurun gwawo betin kon lat kordian online be kelin kordian ka online mitem shore lat ba je yik lanna dan wona ma to gan tamare ke juba jabu gwawo baran ba jaw pereka wa men shala lungo de rande duela kata dana shalat keje no shinne china chikene jal wishar ki special ne kon te new site ke juba shikende jal wishar longo do rana shalat keje na me jena dan en de yen ling ka